Wat hadin ka jing patha jong ka Supreme Court na kabanta ban siyo sanpo hajar tingka shakibahi ng asem jong kilanot kibla klat no ha ka jingling shop ka klam COVID-19 na kalyang ka Revenue Disaster Management kaladap ban siyo hado Henry Klur Henry Po Henry Lak tingka ya ka nila pentip daw ba disparsing rani ubla yuwa ka jing tip ling ba ka right to information Badi tu ba wat hadin baladap ban siyo ya ka pisa shakibahi jong kilanot Henry dang don pat sa kumba shpongot kiba klampat yo asatya ya ka tay ka pisa Ini ketika RTI bangala faila slim tinggal ayo report na ne benai baar nyo tarik feb arja alfulai ti kene kumasukan ma fi ba gane kari direction yung Supreme Court haka lai poteri benai bandriu arja alfui ba nak jang Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund ban aya kitu gibriu ki na sanbhaw jar ya ki bahayeng jong kitu ki bayap now covid ti habede bakani ka jingpan jenga ya kani ka RTI ti nakalang kani ka disaster management ka government of Meghalaya ka inform yang ka ong ba ya kini ki sanbhaw jar ladep asha baro kitu gibriu ki ba yap now covid ti ka total ka balai ka baro kitu ki bayap ka poi hadu ndriu klur Ndriu Klur lak. Te nasiwe tu fi bagi don ke komplain yang abun ba bagi ong ba klemio itu kesan hoja. Te gitu ke komplain ya karpat ba ling ba kani ka pressman ba aim daga sni so ba aim form yang mari kot sla ki kerteng jong no ya baro gi ba fi gi ba yeng jong fi baro khoi ki don ba kalis banga. Te kino ki bomio ai kani san hoja la karpat ya fi ba pin pentip sanga bangan le ya ka ka ba don kam mar babun nga yo complain kata kam de ba ka sujler mga andre ki don ki witness ki ba klemio ya ne sa san khoja tingka tinga kentu le ba ka first statement ka bang aim ta sni ba baro itu ki bomyo subha pentip sanga lane pila ban le direct ha ka Revenue Disaster Management Department of Government of Meghalaya ba pili pan ya ka hok jong phi namta tu ki bahayeng du phi ki bayap alor ki jing don du ne COVID-19 tigane ka di ban kong ka banga a che phi ba ki pai ba phin ya sai te alor ki ne don ye ban kli hot ka tiar pot phi ki ona ga ne ka pe ki ne ka ndar Revenue Disaster Management Department Government of Meghalaya katu ka jingklat ka don ha ka wei ka list ka banga apni tu sien insha ka wei ka list ba buon ha kut sahaja tengkar ba jirok te katu ngatrai na katu ka banga ai menshwa klik ye katu ka banga ai pretension menshwa ndai pila tip barok ka nongut ki bayam hang tu ngala ban calculate ka no ki ka pisang ka nongut ki don ki bayam barsan hoja na total tu kami jingken nendriu klur ndriu lak ti usosi ka pen ne ngalo chuan ai ne kalong ba ngayo ka sakhi ka ba gidon gi bompat yo ai sa san hoja kan kita ki bompadi apa bun bun ka jing tip jonga don ba sipumut ye ba haru menta ba ngayo jing tip ti ga bun de ki tang na kani ka ba ai plus men ngam ta trai bun ki sa kontak ye nga abede ba kani ka am long ki pen pa gum no ki om ba kham yo ye la ki om hadin makilari claim ki ai da ne mtai su ki jing ai da office ta ka delivery system hne posti jongi de kalong ba jabo ba Penting kita gelomba nakataw ke department ke pat transfer ke pisas po kakau ne tayo ingam tip ya kanor kom de halar kani ke bangayo minta dengan sabut din lemba komplain ke bagi ba kin komplain sanga ngan sale ke ban kam ni bade ke di halar ke ne hu ma ke ne hu tai ke di ka Central University te kum tip de hang tai gidon ki kecual wakar gidon ki security gidon pun jai kinong train tai har ki war ki kontraktual on tai don hadu laijat kemudian kom de ka kontraktual ki bayo ya ka pe kum ka basic pay rengkat BDA ka balai gide ki kontraktual ki basu alam son ya ka bai ya ka tolok mat ka balai de ki kontraktual ki babias as central minimum wage act tigane Seperti dia pi bahannya kadang tang kalem som ke bala ai tulom na po ka government of India bahannya ka
ka tulop cibenai nam tai dong train tai kan thuplang security ki EPF ki ESI te kapoi kuma siklur sa phuwei lak ar phunyo hajar khandai spa sa tangka gani gade ka lamsom ka ba yo na ka na po ministry na po ka government of India habede ba kane king siu tulop chikini ginong trai ka chual hang tai po nihu habede ba ki vakansi hang tai ki don vakansi hado chi spa life for southly ki post ki balaj hang tai ki kan thup ya ka group B and group C post group B and group C post ti kita gede bangayo RTI hang tai habede ba kane king don ki vakansi hang post hang tai bat ki kam ki ba they hok banyo hang tai nam ta ban siu tulop te habede ba kane ki agency ki ba siu nam ta ke tulop le ya kate ya kane ngan Sabuddin kan no pede ki ai tulop sya gitu ki security benongkong ke ar ki contractual ki don hadu lajat ki contractual la se ki mio di e ni kita te kan Sabuddin ni kane next RTI bangasa apply kata habede pede ka bat kamas and media department hang tai nama ngayo complain ba tiga mas and media department po nihu kim biang gitar tadi nomor penting ka don kam kum gini ki kum phili bede ni ka kam pi don kam ba pinyo kule la ka jong university mde ban ya keleng gitar teng ki biang ta ne po ne ka juwet ne po sen seni ne la po yang tai ok ayo complain ba kim biang gitar ti habe de ngala faida ke RTI te hadu menta ngampat yo ai juba tina na po Delhi kila forward ni information sponi hu ni hu hadu menta kim pat information ye habe de ba kenika Mass and Media Department taipo niu. Di habide ba katai ka IIM hangte bada Institute of Hotel Management te kumbaskan mau hotel hangte kadai burung kam ha te kita hotel management hangte po. Kadai ka ba dari ka Ministry of Tourism aku punya sponsor bada kadai ka Department of Government of India. Te kumbaskan mau hangte ka don kadai ka vakansi hangte ka don security ka bomla amadur ba wat yaga post principal of Amdonda, assistant administrative officer of Amdonda, vakansi, office superintendent ro vakansi, lecturer ro vakansi, assistant lecturer ateli ro vakansi, teaching assistant ro vakansi, LDA 1 ro vakansi, foreman 1 ro vakansi, tehente ka pa ba Amdon sanction post nte ba 3 ro menta ka don vakansi sudah. Nte ba principal nte de Dr. B Khasiye, sudah in charge nte po SSL. Ditang in charge do menta dikata kadai ka matente kadai menti kadai stiu don kam ha menta terusim namar bangte gila ban ai training nama kaset menta gikat ki won ba training te la ban le ande daga long ha ni gor kom pade long adon ke jing thut po department nama yo complain what igini ketulok ke basio cheni ki contractual kam biang tai hangne la inform yang ada Delhi ong ba ki lab assistant ki yo tulop hadu fik ar khanda haja contractual gini di what house warden yo adu life we hajar fik ini administrator ki yo adu arfundru hajar ini konsultan ne ba shu terus tung kontak yo adu silak nyu sa tangka silak chi hajar nyu sa tangka te kane ke ka post ka ba ai contract te ngayo complain nomor bagi on kimio ai ka pe kar kom ka jingsio na po Delhi te kane ka ba ngayo ang ne ka record pro khoi ngatrai kitu ki ba yo contractual te kinsa sim ni ka RTI ka ba ngadon hne kinsa pet kat no pada in practical ki yo na po office ti kita ka ka ba yo RTI te ha ka bakan post ka don sikoteli ka ki bat ki contractual ka ba pe hne ka list tulop khoi adon hne te gila ban kontak inga habede ba kane ka jingsio te po ISM te ka ba kane ka scheme PMUY. Tiga ni ka scheme isya ka free connection mo isya baro kini ki BPL card holder. Rekat kum jing phun jonga menin bat kini kas agency na po laban kong bay kani la stop chua la sange bhaban ai free ti na kinong gidaw klan pensai kenai ta na kaleng ka long kemi kas agency ngai po laban. Ti hadin ba phun ki ong ba ya kani on sale biang hadin kan opor ya tamtip di jinggali kalong kan ni ka RTI report pada jonga ka ong ba hadu menta kumbalong kan ni hadu menta kalong ba kumdon kam le kata ka deposit pisal ni ka ai free bit na dong sedong ti kata jing pesange
Ti kadon hang ta ngatrai gini kikas agensi ngada ki hapen syai kan ni lamar ba kene kalora ka kon kajing artatian pringki beriu ke ba apply ya ni ka ya kan BPPL kas ma gombolong mental stop asange ban I free connection ki pai ba ti kene ate report pede ne kam don gata ba pila pensange ti kata banga pun dari ikas agensi ki ong bala pasange ti na ino gida ki ong datip ha ti ngatrai lembaga ni ada report kadai kaduti jong kas agensi ban pan clarify for government of India balai pensange ai kan ni ta buron kam madagalang pai ba adin boleh ini ka arte jong ari kin ni biong I free bed balai pi pensange ndi mensange la ka ari report kam don ni mention mala pensange ti kano la pakharukom na pensange ti kata di ke ba nagalang jong asa ka dum galango ba balai la pensange ni ka jing I free sakipai ba badon ni ki BPL kalhot da Ito ba arti ay reply mo ba reply? kini na yo mendin kene na po Hindustan Petroleum Corporation Limited tiga ta ji pensange la pensya mengang la pun direct ki ong la pensange ti na kada pensange kada euro tip ti no pai ba ong la sange ti gila apply na daga badia bansiu kata otomatik ti na kada pai ba daga sur pai ba ti ong mio issue itaka free connection mio issue free connection ti na kanika ada report pada pensya bo pai ba mentano yo aji mentoi na kanika scheme PMUY Jomudi baru mentar continue I free sabaro ginong India tigijing pesange kadai kamera miguti jong kakas agensi pensai lane ban pan clarify na government of India kadawa yu ba lapan sange na maka arti report ke pensya ba pensange hadu mentan I free base pai ba